Ner malaka nyam biaka malka no online TV channel to kon ka breaking news me bi konaling ray wish ka Lou Nuäär bana riga ci tokten bana jaling take a general mishala general walnyak me ci mace je yuar Nueri no ka jen gwarun wang pay bene bana job me bana jaling ka kor kamishi kon rwanti chana kaling akan kono nyamre ler titi ko gorjeno bana roche ka kwi ler dangro ban roke jen ler pan pay kon linga ka buko roke kwi kuma ka SPLA IO mo roke Dr. Riek Machar kana Ramadan la deputy chairman take a job mi chalat gwasame kam de kana UPA ke bondang wan tetere which ke Kenya la bonde te man peace initiative UPA United People Alliance so ban right ke kwide gwasame men bana link kame de kona lat no bana right ke nyam ke kwi wut kaname beture be no ye wudnen kona me jen ramkel ke SSPDF ramkel me de pin kirma yadit jen shala general welnyak jen ka kirma yadit doren shenga jen te kawror kanti ray Lou Nuäär mabana kula linga ka kwide ereng mi wacha lat ray wishin winami magorno banywa ya kel kala reje wala an wala shenga jen dangara wide diech ka pai diech ron kina dangaro wide jen dangaro wide diech so bana jome bana je kwen kel ka duoba dana dong de kono linga ja ko gor kono de ko roine tin kon tuok de kon kaling gwada me amen bana kulaling general welnyak ke jarun wangame che motot payam che de yan mach ray loka Lou Nuäär kawror kanti shala do jen chaje jo kel ke de nika cha de nika dangro cha mi ka bot ka cha de kel chaje kep chaje tolerate jen shala do netin te ka motot la Nuäär kon te ka motot te ramchi bodje ke te ramchi tesnien Ramadan na chajo je general welnyak ko general welnyak waje Ramadan yon match chajo me chaje kwen kwaje madanan to grode duno men chalat general welnyak warami cha kok yo kirma yadit so waje andana gorjen wo daga don wari ka Lou Nuäär so men bana kul ngai gwata me kon wadi al chudan che beti pinyala to ko me chalan me danan wo no gwam te Nuerten ke kantini ken dial ba ka yan match tem kirma yadi teke jeneka to moja ka yo bikan Nuäär bikan ka kula dak so chala do general welnyak menen kontur de mogwada me wajen ramkel mi chikorche togan winami kawror kanti jamache je yadje wech ka cha ne ka cha ga joj ka dobran chalat ke je teram che tenia do no ka jibone dangraw to ladeni no karamkel mi cha yen reite jen jan jo dana chala de no so mo gorno bi angaje no kanti ne Nuäär dial kono cha cholo kane ka style chiabe be lora bang bi angaje no yen la to ka yen trade ka kum kirme yadit so ko kuje mo gor kono baro dan defend ko en peace building gor kon de malder ben gaje chaje gor tel peace building latke jo me gor jen wo der wo gaye bana josu ko ken bana ke nyoko milin kon ko gwasame jo bana nyoko milin kon gwasame roñ mi shalat ka kwi kuma ka SPLA IO kana kuma marwai ke wude shal ke pagana mum kana buay rolnyang ala general buay rolnyang gwadme men ban kula kwen ta dana chike je tiang dio je chana jaling roch e chicken je re wuch nan tikitin ka Kenya ki Nairobi ala ude me metadere ude me mugwe kon mugwasa me chale oyet honorable oyet Ramadan la deputy chairman ka kuma SPLA IO men gur Dr. Riek Machar ko Dr. Riek Machar jala chairman ka jala commander in chief ka SPLA IO need ko kenati Canadian content la UPA United People Alliance mimo te general buay rolnyang teten ramkel mlakwar kana pagana mum gwasa me mukur ku kono gor bana lade jowodan jikane yapin
ka do be dane shi wuri shal ka me bol mel cha right ke je bol mel te ka jo me shalat ka ta danan de South Sudan der te ka mal ke je bol mel agenda de man lade agenda tele force me veterar ka force na dial ba ka mat agenda kan de dial shit kan it chalga UPA ma de ni ken by the way ko bondang wan ato tela party ni ken ten cha wuri shalka me jarol barol nyang cha ko ko tin kana pagana mum alaken pankien chiken de ni ken dial kan mat go haskel de ni ken ato tama shala do tel mi shala de military yung bit jor ken dial ba mat go haskel so no mo jake ne titi bone da ne to man peace initiative te sha meslet ka sha kan nga do mi kish ken no te ga malat ka kinya Michel Tuman Peace Initiative ata mi chikan ngaje no dunian kwa misleni je kodi chikin ma yadi tiaroda beger chalara jen go bat force kele baje integrated into one national army rewi kijuba mi jangne ti ko bigitel power ko ramame be power be le la dune kele on kir ko jandana gorkana so je bol mel jo che kulat pan chete chaje lugo ne ti ten la bona mane so chike jek ken atenelo yet deputy chairman chika roika do badana bikana le ngum bikana lado biga de ni ken mat ke be ka fight gole ko ken ma yadi je nana gor je no ne dialti be dismantle tele michel mal gono power ka le be je consolidate ke baladu ne kirma yadit so ka jena gor go jeno de peace there to thin mal there to thin unity development de shang conflict there to tell ne dial de chu shang peacefully and in harmony ka do bdana gor ka je but kirma yadi teje gor de mal der ten so na me antama chicken ne ti chiki chuje ko way out of Indian do ban chinga je do bran bu kon barudan mat ke je ko min mal beben ko tem ci bol mel charam ci branch bol mel charo non kum Uganda che de Uganda ti chubi kina dangro che kan ngre ke juba de ni UPDF National Defense Force du Uganda mimo ne diala ti de ni kan dial gor jeno ba ka bet kume Uganda Canadiality la country resources can chakul use ball mill ko be which be destabilize and ball mill pa kwany la first deputy chairman SPLA so right now le road jene ne ti kedir kono be which be serve big South Sudan serve so mo kan ci ko den mat men betwok jeno move lat ke me kirmi yadit bela dictator mishabir me longa me kap japin en wur shal ga ball mill en mishika ak right now ke churian mat ajen be bol mel peno bala dictator ko kin ma yadit gware to already ajen en yen men tama tidi ale ke ka pet che bol mel kwanya la kwar gor jen wo be dial be ka yar che kum yo gan nyok mun no jare wi ki juba so all this thing will be ngutedi bi mal betel ka bene dial kontin lo jen o de mat ke je kir be yo negan dial ki be ka joirar so jen si anene che ka dismantle mani wani gani na call manyang jungni ne ringwan ka part ni dit kan dial che ko kan dial nuari jang kan tet kan dial ne dial le che ko ji ko toria so telera mimo mi guje no bela kur ramna ne guje jagunye no ka jang bi wajbi rwaje men gwadon ten yam ashenga ni ko ingweni election bala ke 2026 chebeten so ko 2026 jen gwadon by election bala reje so look here me yadide so jome jen dan gode nyoya kel dol dan ukena dol UPA United People Alliance kene SPLA IO deputy chairman Nathaniel Oyet jegde kene honorable Gerald buay rolnyang kene jen honorable Nathaniel Oyet jegdien o deken force deken madadi ke de mal deken nongdi ko tema malat ke kirma yadit wa a dictatorial move mi jak South Sudan ko bajeloj ka conflict mishaje bi nyok mo kwaje wuch tin so jome jenana gode nyoy kel lan biata mal ban yebno den bapay